Svoje autorstvo bi opisala kao vrlo emotivno, ponekad čak malo premračno i vrlo iskreno. Imam tu potrebu kad imam nešto na pameti i kad želim nešto iznijeti da zbilja to kroz to autorstvo i kroz tu umjetnost na taj način iznesem. Kad dođe do mode, kad dođe do općenito nekog životnog stila, rekla bih da sam za kvalitetu, jednostavnost minimalno i općenito jako volim miješanje muško-ženskog. Tako da to mi je uvijek zanimljivo zapravo i u odjevanju i u svakoj umjetnosti i u općenito dizajnu i baš uživam u tome. Pa za mene je street fashion zapravo sve ono što želimo na neki način nositi u svom svakodnevnom životu. High street brendovi to jako dobro približavaju prosječnom potrošaču i zapravo konzumeru, zato što oni donose baš taj dašak svega sa svih strana. I taj komfor i to što je nošeno od strane trendsetera i malo modnih revija. Sve to oni nekako objedine, ali ja sam zapravo doživljavam street fashion kao sve ono u čem ja i tako i ovako hodam svakodnevno, jer za mene je street fashion također glam i mislim da on može jako lako uzeti taj oblik. Pa za mene je gender fluidity nešto vrlo prirodno i normalno. Ja nisam nikad to doživljavala kao nekakav moderni pojam ili kao neko otkriće koje se sada dogodilo. Mislim da svatko od nas u sebi nosi dio suprotnog spola jer smo jednostavno takvi i mislim da je općenito seksualnost jedan spektar. Tako da meni cijela ta priča je vrlo kao smislena i vrlo mi je jasna, a pogotovo ju volim prenesenu u bilo kakav modni kontekst. Glam je za mene kad sam ja sebi najljepša. U bijeloj majici, u gaćama i bosa. To je to. Glam je kad se osjećaš najbolje u svojoj koži. Šta god to bilo, šta god ima na sebi, u kojim god okolnostima, to je glam. Sreća je obitelj i ljubav. Ja sam jako obiteljska osoba.